CD, c'est vraiment c'est vraiment très acoustique, mais il est sur scène, il avait vraiment mouvementé. Donc d'abord, il a l'occasion, et au Gadara Diasna de Walin, l'album Machaoun, Amour, cyniquement, c'est-à-dire sur scène, et puis Evelyne soit effectivement Fichidine, arrête de former, mais qui est de l'album, qui est un sujet pour la rentrée scolaire, qui est des zones chargées. كملها Il est aussi certainement, c'est sûr. كمال وكمال Oui, oui. أثن كمال يسوى لي كماله وريرنا ولي ويض وزيغانا مسروح ضد وحدك هذاك تمورت نحسب ديالك هكا يتسورر نيدك لا خطر كنت نفكر الوقفه الدنيويه اللي ادى الدوار اللي فيزا اللي بيجي خدمني ديال الظروف اللي بيجي خدمني في فرنسا ماشي كلي الجزائريين هذا في كاين اللي الجزائريين ثمانيه النظام دي برانيين